Reverend Charles Mbiti wa AIC Kasinaku ye mwingi ni wathuthia ene kavindani ka Musumbi William Ruto kwikwatiwa kutambuka elembetane ya ukamba chumwani twathi meyumile kwa wingi kumuthocha elembetane ye yase Musumbi ethiwa etete maendeyo elembetane na enende ni mailito ni kwithetangana na uteti muthuku ayasya kana ukamba nukosete maendeyo na nimo Musumbi ukite kwika ukamba. Osea Kimanzi ena mauvo. Ainena Reverend Charles Mbiti wa kanisa uwa AIC Kasina musini wa mwingi ne wazya kana ilembeta ya ukamba nieteletwe muno itinaki maendeyo kuno yaziano maendeyo monka Musumbi ukwithia aitete ilembetani ii. Then tumanyite kana Musumbi ni ukite kutembea ilembetani ya ukamba na ukite kondo wako ete maendeyo kuutu kulia wanainji nikana mepetanga na siasa nikana tuthoche Musumbi na kuka kwake kukethwa utethio munene nitukulia andu meyumilie kwa wingi. Ouyo vo Reverend Charles Mbiti ni wongela na ukulia enenzi mepetanga na siasa sia uteti na vandu vake kumuthocha Musumbi kwa wingi ayongela na kwazia mota atavania nimeyumbaniti kumuthocha Musumbi ilembetani nundu ilembeta itu nititwe itina muno ki maendeleo ntu ise oka akasisia maundu ma malelo na maundu ma kiwo na kethwa ni utethio munene kwa ilembeta itu ya ukamba. Mba witu ni ithite na mathina meki bathukanyo ta mathina ma kiwo malelo na maundu asu nizimo Musumbi utwetete na nito ile ni kumathocha. Itina wantambuka ya Musumbi ilembetani ya ukamba nuthoketwe chathini cha muvothi kanisani wa AIC Kasina na vala ukwikwatiwa kuvika itina wa intambuka. Ngirivotia vilingi wa mauvo kuma wa kanisani wa AIC Kasina musini wa mwingi kiliombungeni cha mwingi katika undini ya Kitui. Osea Kimanzi.